Nyamara ino kesi ya Shadibu na Yugi Umukaraza abantu benshi bari kwifata nkaho bitari seriye, kandi nyamara ino kesi iri seriye cyane kuruta uko mwe muri kubitekereza. Ku munsi w'ejo ngira ngo nibwo twabonye Shadibu ashyira amakuru hanze avuga ko uyu musore Yugi Umukaraza yaba yaramukoresheje imibonano mpuzabitsina ku gahato. Anavuga ko kandi mbere yuko uyu nguyu Yugi Umukaraza amukoresha imibonano mpuzabitsina ku gahato yabanje kumuha ibisindisha, maze ubundi nyuma amaze gusinda uyu nguyu Yugi Umukaraza akaza kumufatirana akaza gukora ibyo akora. Shadibu rero nyuma y'ibi byose yavuze ko yakorewe na Yugi Umukaraza yahise agana urwego rw'ubugenzacyaha RIB atanga ikirego. Ngira ngo ku munsi w'ejo nibwo mwabonye umuvugizi wa RIB yemeza ko yamaze kwakira ikirego cya Shadibu. Nyuma y'uko rero urwego rw'ubugenzacyaha RIB rumaze kwemeza ko rwamaze kwakira ikirego cya Shadibu, mu kanya gato nibwo tubonye amakuru agiye hanze avuga ko urwego rw'ubugenzacyaha RIB rwamaze guta muri yombi uyu musore Yugi Umukaraza ukekwaho gufata ku ngufu uwitwa Mbabazi Shadia wamenyekanye ku izina rya Shadibu. Ngayo nguko rero ibya Shadibu na Yugi Umukaraza. Ngende shana abanyarwanda, nugenda udakanze follow kujya tujye tubana mu bindi biganiro.